Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, Fanruluna Boti Makun Reye, dan teristimewa anak kedua mempelai bersama kedua orang tua dan keluarga yang insya Allah kita semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, rifata rakai tan ranga syukur kemarajata lori sesi arajana fong Allah Ta'ala. Nato pada angka mak dapu-dapungang turuk meladuangangi alena anaki duwewe boting tenafodo rialangi asifujing kufungan la ta'ala pada tu asifujingan na nyawa na niya tubuwewe tenafodo na rialangi wija-wija yang saleh masaleha na niya rifabele pole riasangi akasya singang makutor fe malori sinin na idi atana fungan la ta'ala ang kewe hadir relne onron fabaraka ifungan la ta'ala. Dan ria lupai masalawa ni mapasalama lori alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang mancaja kacur lor di mana atau pada salama rilino matir sermon rina fang Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, teristimewa anaki kedua mempelai idikna Boti Makun Raya, alhamdulillah syukur meraja kilori fang Allah Ta'ala di usia yang sangat muda malakai nona. Alhamdulillah. Narima ko naro Boti Makun Rayena kong katufulay mo kwewehe eleladongat toy mamagi-magi yaro na daray malakay toy masiga. Makutoro femo Boti buranewe kamana kamofa na kalolo kulal nonronge eleladongat toy mamagi-magi na masiga to mabay ne. Karena sebagai hamba Allah yang baik, yeko rufatau made ceki tentu to sella doangan mi ko made cengi. Jadi yaro masiga malakai apa yaitu jodoh rahasia no fung Allah Ta'ala. Yaro ana dare masiga malakai aja mele ele yaro makunre matengah-tengah malakai makada gasturi ke Distua Republik Indonesia. Madosa ki to sella doangan mi ko made cengi makada tanah hodo mana malakai to ko makada matanga lada ko jitu malakai den matanga de memang meto ya na hola kam ela doangan bani boranewe masigai ma baine haji melele ki aridi matanga ma baine makada busar bujangan senior madoski angka tu yasa wala-wala kang dan irisa mati ko anak apomo busar toga bulapo ga. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi alhamdulillah na Boti Makun Raya syukur ko na ajino kana ajino devaendre ko aja. Boti Makun Raya syukur ko na malolo ko malakay angkay he Makun Raya Allahu alam. Asal engkau masih ingin boleh masam pajang, pura masam pajang pasti iya labaki, iya. Walau ini agak lupa. Engkau yang Makun Raya, asal boleh masam pajang, kau masih ingin melok kau Allah Ta'ala, oh lakai. Pura si kura, leta si kau masih ingin lainnya. Melo si ofuan lakai si sana si pura kura lete si ko masigi lainnya pak deva na sa ofuan lakai
Nakata menre tanah marajae kuyolona kabe muang. Oh buang lakai. Sisa na lisu lesoy boleh koto bese magamanihana lesona boleh koto bese tapanoko asujangan. Gili mapala. Oh buang lakai welau menang kasujangan mukiring enggak. Magamaniha watuna noko asujangan Allahu alam. Tapi dia lah motivasi. Noko asujangan itiwi lo rumah sakit tapang kamana dotoro magarata rawai jatuh cinta akhirnya ifasiala. Jadi kamana angkana darat kwehe toli atama-tama devana lakai nulai tu kafalo pula ke ustaz. Apalagi kau janda, kamu nang kajanda lo pula ke ustaz, nyanya wamu toli rukia tutu, kau jauh setange tama-tama iku ustaz setama iko, jam, bayangkan sedih. Awe, pungala tala dampeng ya tamu. Jadi na syukur maraja ko boti makun raya na. Cuma ngarangin na boti makun raya. Kotohur na malakai satu waji hukum na mace ki polakai ta. Anja makada ko mace ko polakai mu de suwa pa guru-guru sala ye. Ibala to kami asangena agama. Boti makun raya. Eko mace ko kolakemu aja mutoli makara toloka je noli ambokue indokue maga iyana tu tujuanna koto mapalake mapabene harus ke yaridi tomato ibaha makara kumakunre anata waji hukunna mace kolakai mace ko kolakai ace ko kolakemu konoliko kodenoliko aja mace makar tu mantu kecil itu ye. Aceh kok kolakemu na itu satu. Yang kedua, kau macet kok kolakemu na aja namu malada sapa dui idi makun raya kuhuran ni malakai. Mangke nasabak mega rupana melo ifa masolakai ta. Pertama, parallu ifa masolakai ko lebok na mejangan. Ko sibuk ko mapalong ko makun raya sapa to dui. Deni gaga apalamu man nasunaswangi lakai muanga. Nang kamana ngapalan na itu taruko may mapulol gaalak ko nasaro de jalling acara maki aga to lo mapulol jamayan de soma badi ati mapa kumay ay sa bacarama mega parutis to ya jamayan drama aja na maparota sa bayami wajah ko ni dia de ulo munabe kapale mo alaka alhamdulillah hindi ka kamalanga cerita ko jamayan sedang kang artismu aja na desa na lo salah ya sumbang matomi jamayan jamayan rahmati dan dimuliakan oleh Allah maka dan nabita ko anak na Fatima nigi makun rai turun pali pusatna pusarang yang relakaina yaitu turun pusatna labo makun rai mancaji falawai boleh dibacalah nabi neraka sepanjang 7 hasta makun rai mati nulu mada burang makun rai saya sama aku kue online mana namona subale cilaka mi online to secapau online to padahal mabuh fawa yolo bolewe he malunra na suna babalu olenge jatul cinta laki na si babalu olenge salingko muduk pala kutu na boti makun rai na jadi tinulu ko na madahuran na tinulu ko baka yetu wesitati bawa tama ko tigaro na yetu labo lakai tabu sungguh luar biasa deh dirisa onroy gana apalan na pibasa soda kelakai jadi boti makun raya na iba masoy lakai ta kolebok na mejang
Yang kedua, magi na ya caki makara aja namu malada sapa dui ya ridi makun raya kuburan ni malakai. Melo iba masolakay taru ni palampura ki macola togi tasam magatogi yang peti palampura supaya dia nak kerja mapakiri. Palampur ni, pamasoi lakai mukola na kamera. Memang engkau tu kajajiang tosogi bola nama kega ulawan nama kega oto nama kega tapi salingku la bola kai si bawa makun relenge magai ko makun resi pusapa dui otomatis den mulle layani bilake mukul na kamarai matakono abu mano makabawa memang Aba makare nabita kulo ko mancaji istri yang soleha iridi makun raya. Satu, hakut dauti ala mar'ati aja musubi hak na lakaimu komelo lakami rosi diewe alangi mau tala ada maberi ya sinang mecomo jamaah maka dah ustaz matako kajen lo lakai kue melemah supaya dia mu madosa aja bana mu bali-bali ko matakko ko pada bani lakem maka sayang matakko kaja silakan buka sendiri dan tutup sendiri selesai masalah apa sampo mikir ko furai mawata mas sampo ya ate ko lu tepu ko tarun yang penting vega salama ko angkali karena boti makun raya abakong kamakun ray bene ikati ko lakana bawe katalu na sampiang ibaka binalakana we katalu madosa la wa makun ray selama 40 hari 40 malam aja makana mati toba bakang kong kamakun ray alena bunga-bunga merah lakaina pada apalana satu kali haji dan umrah. Temangkin no mak dempet pada bani lakemu kada sayang haji. Yang kedua na boti makun raya maka dan nabi tak kulo ko mancaji istri yang soleha Allah tahjar wirauzahu ajalalo musalai kamarana lakemu kong kamo bimatin roko lebo na kasoro aja je ma protes macarama kiye desa tama pangewang kalau ko mapangewang saja anggota dewa ko batuangan naga ang kalinga jolobu aja sana je maparotes ito nga ramakun raya di we mawatam ito manana hawe matanra meso itu makun re manana asal manibi timu ya se na manana itu pada padi ya apa lagi furan na rampe guruta ko ang kamakun ray pacapuran na asan na si 10% manana na macabila yato imani irosi inani itati cicalwi manana mana yato jamaah rahmat Allah subhanahu wa taala tapi angka barakana aga barakana kong kamakun re manana na macavila ciri-ciri makun re mabesa na malabo na penyayang onro besana deni suronan nana jamaah yang rahmat usambung ipamarona makana aja musale kamarai betongena sedangkan kamar tidak boleh sembarang ditinggalkan apalagi meninggalkan rumah tanpa izin dari suami itu tidak boleh aja makana betul tobat kok nah iko na kena jamaah yang rahmatan belaka subhanahu wa ta'ala akar-akarna ya sangalakai napi tu ya ridi makun raya kulo kita masuruga malam malada apa bata begau aga lo utana ini kare macuculada ya rohe mu begau masam pajali mawatwe ha mu begau masam pajali mawatwe alhamdulillah 100% tajaga mo leta boleh burne lainnya alhamdulillah tapos ngamo ular ramalang alhamdulillah tal yamani si de mapatan tu yamani si de mapatan tu tama ki suruga ya regana de
Deto kanang kabura mo bali-bali wilakay mo. Biasa. Demo jaji salama. Aja nakasih. Aja nakasih. Iya mo tolinan na ilakay mo kanina na boti makun raya. Talo ang rodeno ba di tolinan na ilakay Pertama, kau silalona lakay tak boleh mapalaw, aja mo toli mega kutana. Yang kedua, kau mengolok ku andre-andrenya, aja mo toli manena. Ketiga, kau matindroy. Ayah saja mo tadi ku bana boleh macarama ku Ya seng ya seki ya seki. Rongko ni jamaah yang rahmat belaka subhanahu wa taala. Hanya mabonco sungai boti makun raya kalinga iku icara meje yembo magani mabonco sungai lah kaya aku tolinan nai tanah nyawana apa rahasiana pungala tale raja lenge sungai na lubiningan nga mabonco namo makatadana ya suruh bataja setahe kotolimunan na kicau toki sinalota takapo hurutoni nakala toni mace latu ki bulai munoko maka saja pengonran na denenge kasi je tale tapa mu pedato yang kedua sungai na lama rupa memang namo maka batena toko lama rupa komunoko lapeto entah seleng jamaah terakhir boti makun rayana maka nabi tak kulo ko mancaji istri yang soleha wa antuti amrahu pakailah pakai yang paling disukai oleh suami. Mak gaya ke untuk laki tak boleh. Wahai para perempuan, mak gaya ke untuk laki tak boleh. Tapi kalau untuk laki-laki lain tidak boleh. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri dan keluarga dari siksaan api neraka. Ibu-ibu gaya ke untuk laki tak. Aja tak coba botingnya liwat cantikna. Iya kojoknya botingnya luar biasa. Angkat tu ya rogamat na. Bakal kerurap basi mapakwe behe pada model Indomie behe agak senera ya sosis cantik mana pakaian nanti bati wanginya luar biasa tapi koko boleh Muhammad kamana nih gamana mak posang bulu kale patah pesi iya mana sabunna Muhammad katulah sunah celah hurairah mancaji dan jaji tu misi apa angka koreksona kau denakan reksona ali kota sama batu ya ripak yang ngi kalifai insyaallah pamage karena memang itu untuk menyenangkan perasaan suami adalah pakailah pakaian yang paling indah untuk suami. Bapak ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah doti makun rayena syukuruko pulakena laki magareta kui tetapana rolisok masigir. Alhamdulillah agar rupana bercahaya barakana wejene erona. Alhamdulillah syukur ko nak idi nak boti burane makuto syukur ko nak benemu cantik tepenya toy temancut toy sederhana pada ya ridi makun repenya syukuruki malampe sungat tu yaitu topenya iya malampe sungai umage den aku jangan napas jamaah yang rahmat dari belakang subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pakasingina sampai jali mawatu munaa katuna tomatuamu kewajiban apa bene ku selesai ini kewajiban atau matuamu nak palake ko selesai ni tetapi ingarangi nak kewajiban ta idi anak ay ko dua bajajata de gaya selesai meskipun kita sudah dinikahkan kita tetap berul walidain berbuat baik kepada kedua orang tua kumakadang kasifana matuat ta icaca maga sampu batu male beru ingarangi papi de cina alube papi jana insyaallah sialam perki barangkali itu yang dapat saya sampaikan ilmu yang sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf saya tidak bisa lama-lama saya karena saya kurang sehat. Iya, eja kamana ufataru mataru na uju manili susengkang. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ustaz meto mati, meto matoki hatu aku tu icala jamaah
jamaah yang rahmati dan dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan namun icede ko napa barakah ifung Allah taala. Terima kasih atas segala perhatian. Kita berdoa bersama-sama untuk kedua mempelai dan untuk kita semuanya yang hadir di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah ya Allah semua kesalahan dan dosa-dosa kami semua hamba-hambamu yang hadir di tempat ini ya Allah. Jadikanlah kau mempelai ya Allah keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah ya Allah. Anugerahkan kepada mereka keturunan yang soleh-solehah ya Allah. Sejahterakan kehidupannya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, limpahkanlah rezekimu dengan penuh keberkahan ya Allah kepada kami semua hamba-hambamu ya Allah yang hadir di tempat ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkan kami semua ya Allah dari segala mara bahaya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadang pengika kong kadaku na patasik kay ati maranita aja tatiwir nga lisu yaro atas salangaku yaro atas salangaku tasapyang ka risan-risan na kaderata tasalir nga aryawan na tudangata senga kasi matajaru bali senga tokito si Pupuralino nasaba atatongaku urapa mema mitu kasi aleku galongkong namuni galongkong nga nareko tomapanre majatta kimite ka wadi maturiala paboso na madisi to malasaywe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.